tua kom na muno hi le S Nabil Wanghua MS Laizon Stone Crusher la he chuban le hi crusher la kuna mu thei chu hi le chip 12 mm 16 mm chuban le 20 mm to powdal ho si mu thei hi ti chu kan het san hi ve chi stone crusher hi tu chan pula hoi lai chen hi le amu thei su ke diu kila thi su ke diu jong kan hit sa he hi chilai muna chip ki mu hi in sading hi an lang karwat chule leisim ding hi jong le lung kham na I ma sam ta pun ti ti chu to ka ga hil sa ni ve chule hi chi MS Lizon chip si deeper dim khana ade hon home delivery 16,000 a kala the pa su hi hoi tu le ho at ta chang yin oi ya tho chu se gu pia pia thei ho nei sa ham min engine in na sata na tang salan pa ya an pe tha in lai bu sume ai ya nang ti chu bola ji thei da ko ya chi lui song ki la ho mai ma hi lo pi chu chi kol song ta khe na ki he hi ho ei ti lui dunga ki la sung mut zaw hoi lo pi me chu hi chi sung hi lui dong a hot ta bang lo pu S Nabil am ho gam tu kon mo nga ya na a hoi chu dia ta sung hoi ki ti chu ami sin ji hi lo chu me mi ahong pun na agam sunga sung hoi mong ho akuna sin khat chu ye chu MS Lizon stone crusher la sung chip kila kha wa hi ki si lo hel dis a hoi mo ngai tas ka sum na to ku mi kum som thum wal di ta kita bang ka mu khai ba khai mong mong pipi la mission jong khu ga vete diuti mission jong ho tha sat na lai cha cha ga yo mission hi ha jong tha sat na lai hu tha dia ta machine mo yang me atha li na lai jme nai na lai aji ya stone dash jumulo la stone dash hung tamna ki chu hoi ta lo ki ne chu chi bata stone dash hum do lo chu pi tu ta pa yang